Ghana for nyina say onim maame no onim nebusuafo mo ye na danfo onim akola ne fitini nkola brem akola ne nyem ye wie ye no oboa wantima pa Ghana fo achewo de bia me ka say ye bie mic ma wa momfa kanya nsasem no munya jimisem na radio presenters ne ensembtrophobia mo ye no radio ne TV so no. Don't glorify stupidity. The bia me kasa asem mu ntwe ne ye o. And go for the plain parking kind. This generation won't parking kind. They don't know their left from right. And a bibia no more ready. Say ayo. I no be ha or can to kwa semwa. And obu oka confusion semwa. Ofi say a bow be fun wedi. Adan ma mi bia na misiana me de example misiana market. O say an to kwa be sin to kwa be sam ma me uni mo atamfo. O say there be. And I'm say obi so mi pa opportunity abeku so oni mo a woni mo tamfo enti so ye radio presenter and TV presenter na bie mic mawa mon kanya sasem odo nkabom ni nkuransasem obi anka se don't criticize constructive not destructively ni awu ye nka ehuru white in front of red. I don't know why people waste your time on programmed and bribe taking self-serving populist and sycophantic journalists like a useless idiot like Captain Smart. Me have said it times to that number. Me, my kind of times to that number. I don't hate anyone, but in some children now way and in Yankophobia no crime no. I'm to quite confusing baba. Oko Somalia ne Rwanda ne hot na odo woman temsene ya. Jimmy Sam and in Kwasia Keka representatives betna radio ni TV so keka and a kofa sa confusion when you na buy. Omo so mu dadam pim. Somalia ne yi. Mu de mu nkotie Kwasia Sama radio presenter ya to abawie na radio presenter. Biti so aba we de yewiem ana we de yekum nipa we ana yesi ana confusion bye read I am ready about amayan to question no. You appreciate what I'm talking about. So your opinion I don't care obi ho a otanana do danko akofo ado ntino nkwasi asem bia ani jimisem bia ye be kan fo na akofo ado no ontore bo ase ehwe se ye no kra na se nyoro kwa no agye di no nsu di atem obu on pedro mahama asem enti agedi obeti afa dom hama bia no agye di meanwhile onhwe esa asem na ye no kra na se nyoro kra mu mi nsu nyansa okro mu na one day be ka se lezato kan na esisu a obi afa no ni okro mu obi anya na jiso be dwane Ujamna kabibi me peke koso number no is 0501336996 0501336996 and 0501336998 me pacho bibiri ujam meet you alizatu accept kaka met makatre kata smart say Mr. Noda say no police friend am onya and o mama ni pay and no police fortune o mama ni pay uprising mon sorry no am pass soldier for di I'm disappointed in Otumfo say to the second I'm disappointed in Ochehene your manage GMPC sika I'm disappointed mama sika ni nanim kan sika de nanim kan na sika de nanim kan tin o ya desato wo yes mama peke course na me nkona sika de nanim kan sika de nanim kan Captain Smart or ex convict ye chinu tumu ha me boa Ghana police for ye chinu tum wako prison abapen o defraud obi and ye didn't coin ye didn't buy. What are you talking about? And Ghana police for titrunia santimanti mo match and sa time so that number the records and everything are there Kennedy akumple ko Japan be kai and how call on so wo can some can some would TV so we program ka fe ba wo dey found the enkuntu me dey catch yourself mu dey mo crow we mu na mo nye now the first say pen na akufo ado asem nkyere say confusion si ana ntokwansi the first one Pedro Mahama asem nkyere say kansem bi enya no kura bi afa no mo me mfa no kura enya adwuma okro we mu obi na betam sika ma wa na me kwa obi na betam me pa cho odi ni baby afrefre hello oh want to mention aso me pa cho ma me kwa odi ni baby afrefre me lines no manya ne tie se network no akwem no emwa wo hunu ye ne mo nka mo ko gisika no wonka de wo hunu no ka ano yesin se wo ko gisika na wo hunu ye no waka e basa da bia no confusion abaye bebebe Mr. Noda me pane chow yes
wonyai de wo ye no enye wonyai e ba sa no Elizabeth me ko form program ne ko form o amanfo bebebe na captain ye kan wasem okay amanfo so pro wasem e de ba sa wo di nkontompo e your program wo de sikadia your program enema obi bebre o se bia di bia 50 di 100 ne ko foko kama se mami abranya ne kura e ba sa no woni begu ase ti be sense wo mo ne kure okay enne ni bibia no enye totote oyema best kasa me pon me that say if I talk about phone na yenya me some fan che yenya problems with our phone lines your phone lines ni nyina block ya say me say network no ena ma e go so sa makacho si move ko your ultra modern studio sa ne ma ni nyina to betwa. I don't care how you feel, I don't care how you think. Me ka kire esa asem na no kura na senya no kura mu mi nsu nyansa okuro mu na one day beka sell is out kind na esi so a obi afa no ni okuro mu obi anya na bi so bedwane ujam na ka bibi me peke course number no is 0501336996 0501336996 and 0501336998 me pacho bibiri ujam mitio alizatu accept kaka mit makatre kat smart say Mr. Noda say no police fafre am onya and o mama ni pay and no police fortune o mama ni bill kwa me kache ni say uprising mon sorry no am pass soldier for di I'm disappointed in otumfo say to the second I'm disappointed in ochehene your man GMPC sika I'm disappointed mo me sika ni nanim kan sika de nanim kan na sika de nanim kan ti o ya desato why sa ma me peke course na me nkona sika de nanim kan sika de nanim kan Captain Smart or ex convict ye chinu tumu ha me boa Ghana police for ye chinu tum wako prison abapen o defraudu obi and ye didn't coin ye didn't buy. What are you talking about? Anya Ghana police for tituni asantimanti mo match and sa time so that number the records and everything are there Kennedy akompre ko Japan be kan and how call on so e wo kan sama wo kan sama wo TV so wo ye program ka fe ba wo ti ko fa de enkonto me dey catch us mo try crow we mu na mo nye ye na the first say pen na akufo do asem nkyere say confusion si ana to kwansi the first one page o mahama asem nkyere say kan sem bi enya no kura bi afa no mo ma enfa no kura enya adwuma okro we mu obi na betam sika ma wa ma me kwa no me use tap send no fee mobile money transfer easy convenient fast and sounds so free won't you share me discover ye mapim tap send Intienne also download the tap send app no ever mobile phone so free na fesika komo abusuya for Ghana fa na nyina tap send papa no abusuya meka se result in fact watoto bi dia mane Captain Smart yie pa wo meka se ne nsema oye owana so betena program so an nanum nsema wo kan no result na aja watoto bi dia man na bodwafo atena se de ho komotwehwen ebrew na ye kanfo tap send dia man kwantia ye fa so send sika de ba efie so ye adwuma obrechiri na wo pe bi asend sika fa de eno ane tap send o send ya in fact na on pa kono saka e wo fie so pese o fa so send so de ane say wo ko Play Store no download tap send o da robo se fo bi no bo ade party promo code na de shim na obo she mu apɛ na say wo Europe nko ade 5 wo meka say America and Canada so they are $10 a obaji e de ahye ho almost side promo bi a de aba na in fact bro nya de tap send e de promo kase bi a de abadwa so say o se o pese o win iPhone 13 na in fact tap send be mo bi enche e de ho nsam nyina betudwa e wo ade party so nyo monko GQ Sounds ana Royal Hall magazine so in fact maso yasene e wo dwumadi so abusia mama kwa baba de party so yejo super block of ye hwe result e kokuma se dia ho no di ne dwuma na se ono so nsomtuni an sa o hwe ensem a waka e de afa Captain Smart no so a o hwe ensem no tudwa na ne kwan so na se ono so ye nsomtuni ne kwasen ko kasa sa asem ne kire Captain Smart de medasi na me da ya hwe for so ase ensem o kan nyina me they compare the Captain Smart na I'm say we know above Captain Smart enya adwuma fam but sabe Captain Smart na near fi sen
Elizato God. Already we are Elizato so addressing issues now. Personality ni in one some the Kenya didi. Captain Smart and some of kind no wabi tina waka say. Ono so em so say woman bi e ka say ye ba kun tokwa. Isa woman say na Otamfo. Uni motamfo. Ampa o say ye te dem ha yi. Adio menya sure say ya ye te nyina obi adọ ne yonko. Eye de bia anointed te wa ye me bibi. Ai se mi. Menya ma sure sa e bia na se bi. Na etokwa ni si ya na me de be fan tokwa so na ma bi ni bibi. So e bia na officer me kwa na me de me bo no ba. Eti me ni some of the kind any the way or address issues no. If only evidence and somebody be okay say wa ko prison penny mi ma no e bia gonka. Na or say even Ghana police Kumasi Ghana police that your friend is saying what do you call it information and as omo file like that's what you say and you can go jail pay Yeah I hear na bet na ka say ya will say what you assembly any hu a unya asema na obi ya na mo ya ko ba nyina no obi monitor it and crepa eti o ya hu say what you say o ya perfect me sama mi ni faka tesmat na ya tesam nya sama mi di me nya dia no evidence mi metna anka but ono onim an kon radio station and with the way okasa me ni je papa just said o address issue no e condemn Katismat verbal uprising my soldier for parliament na omo bongra o man no keka any day in fact I try yi etimi we me boy ne ya dey ye hwe Elizato nasema wo de tudwa na se okasa fa ye Captain Smart ho no bebre na se de captain ye na dwuma no Ghana fo ne binom ani gye ho se de osi bompanifo na chi no gese ase Captain Smart eka o madwene e de ma wo mu enti captain de wo ye ne kwan so an no wo hwe ne ati na se wo hwe na no asema wo ka e wo kasafidie so a na wo hwe Elizato de ya onyini se said o sika say o kan captain na nu ma sema say ne kasa bo ahye nem me betina aka say senior captain address issues na me tie ne pa de many nje woni atemidi no and the afa e ko do say me dem in support ku na mu uprising ku ni uprising dey akwai say friend isifu ni efro bi asana ye nyina ye sabi ye pepe for ba eti adentina wo kan wasem na what genuine case na eba the youth of this country me I don't support a coup but I expect you to I will support an uprising military for military o me no violent amu me no ba job mo ra ko ye dey sam no na am say Elizato na wa address say address intermediate once I went the atamne there he has a genuine case o hwe Elizato de o si kasa ye na o hwe ne kasa ye na who ne say uti say before but before next na he conducted himself bebre me kan o tie comment a wo do na bebre kan Elizato o kanya sasem sana hu na ana make say o tufu asa kanya sasem o kan ni na bo mu just say opani abekasa wan kasa yi enti nanka ono akola no nko obekasa aka bia ondu be ya captain edo no so ye worse than captain but he did better than captain you say okasa say de esa de atete no okay say the training no fifie ko atendidi anim ana captain asem no kan no okan vividly utie audio na okan say or evidence na say omopa yen ko Ghana police service information no eju anya bo se ni aya sam no okan asem no okan so no wa ngoka say black of you we hwene nim wa etum da bi o se black of you we etuntum actually say obeka say expression no o tie ni kasa no this is the first time I saw kasa say many age no because I enjoy his quotes or your quote be na I said oka quote be na yeah Bema say yeah this is the first time I saw a voice and you could hear from his tone say na the buafu but he conducted himself very very well me there send your kasa ni there na omo anu mu di captain echi omo odua no
dan Akwa mo. obi wo on the fans me meti hey ebia that be ebi kwa na fans oba on nim Yeah, no correct. obi be come asem a they will support me this obi na dey be kan man kan yi but what was anti captain me no metie no metie ne pa but was 30 years I said obi di atam ne okan sa na do no he's the president of the nation it will penny no want na ho ka twi kasa sa na do Okay. Abusia na mekanfo GQ Sounds the amount GQ Sounds say oya ifro oye program bia ewo oman mu de in fact se ope enyom papa etie no osum enye afidi ebo hwehwehwe ebe hwehwe bia eno ane GQ Sounds muso mo adabraka nti ba bia wo bia no omo number no ewo screen no so obetimi afasa number yi anasa obetimi afresa number yi 0560 517979 GQ Sounds ana omoma collect sound in fact ma dey ba kon so kon ne say DJs no so matu ebia na ba ko ani ha ebi ko na ba ko yam na ebia ba ko na meka say DJ fufuro bi ho ha omotu betime siesie enwom no kama ama masom no ayem de enwom no so bo out me say yes wasom ye ode pa do panyin papa dey program dey eno ane GQ Sounds omaso ya sena ewo dwumadi eso menko Obapa Chris bacho ansa na me ba so no ya maame baako waso ya sene ewa de party so ohema ofosu aduamoa ahofe baako pe maame o US abrishimem na maame odi na woda odi na woda emfanse enu anana any birthday na BBC intino ne fa konya we so na ne ya we hye se ende bi obi anyankopon inhira no maame in fact wodi hima kama pa oba hima ahofe aduamoa ofosu a ya chia oye pa de party we ne hwefo nyina no ya we hye happy birthday Obapa Chris bacho manenkoy result Captain Smart me da say e da ma say de bia mo hwe Adepa TV e de mai akwazi ne kura eye ba akopɛ Captain oboduma oboduma gidigidi na etoda na no kura ne ka no kura enye de enti say wanya you see ga umilo bia watwa awo nom enyu no ye nyina ye tiga na ha ye nim sedi o man yi siko enti ye nkanya no ntum senia o man ye papa ye nana oba ye priye o meye se nyina ye di ani gie na nani afi na na pre ba ye chende de man na be ye niema nkoye enti say Captain sole se wo ka e wo se wo ka na ya ye nim ye ya su adan na wo aduma we ya kwaso betumi ya gise akokoduro eto da no wan hwe ye yawo ne community ene nsem ekoso ntino na wano akofo me emfoa se ebia Captain toda o ka asema na atimdidi kakra ba me emfoa so na mum ye nyina ye nim se ensem a woka nyina ye no kore amafo kesi o ka say anasa bebrenase a won fa buo na ndie ma Ghana ye mpanimfo akra nye wo hu ne say eno de ne kwan so ano se nipa no te so se na eni wote na me bo wotie ne kasa ye bebre se de osika sa no meka se o follow ne kasa ne bibia atie ne pe kasa ya okay it means meka se woni ji Captain ne kasa ye ne kasa ye ka fan pedifo no se no so no akokodura odeka ena me kyerem se mani gi ho konsem ni bi wo ha Ghana sa na yete ye dim se ha ye nso yetumi nka enso kokwa na da ne bo achi bi atem didie de ye mfoa so se Captain obeka sa no ebia enkoye me entina me politics me mpɛ no akwasi me se sa tama na Mahama te so ex president Radinya me se ensu antokwa ye de hye papa yi ensu anto a na ya na nyame wo hu ne mre ya na ye mre pampa ensu anto a adan ya abro bi woni papa yi so nko ati wo ka bi je bo no bo bi ensu anto ye se Mahama na ma no di Mahama na me nya da ye se Mahama enkola nketu anyina ye ma hofa Mahama na mo ka ase de yen ena nyame ya adoma ye na naso aba ye nim se nka sa na ma nya be fi ho tete de na da so ho eti ye bo mudin afa na mu besu Captain watem didie de me nsoso so Bible say emfa didie ma panyufo de ni die sa na ye munu ne ye nche wo mo
obuan de me so but no kura wo ka de koso aneka me ye so ba sa akwa so be politics de wa ba hwa to Exactly. mani nka wanu ntum sole waka na ni ma wo ka no yampa na o se o te result asema o kirem se captain so ne nkase no o hwe na e de atoyino nchema na se e de o ha bi aba o man wem yesa na wo hu no fa to renche bia na Ghana ha de he me say na captain no na ni e de a wo ka hwa na eso akoko Ghana ha Yesura dia wagati wana sa ona bi do fisa na ho no say Ghana be sura me say Yesura dia obi wo bi ko na ko ne and now obi gra traffic light e di 2 quarter no so obwa jai Yesura dia kromfu na pa bibia dia obetutu no fi ku wait na ba onya Ghana and me say na eye de na kromfu eye de na kromfu obu because aduma ni kro yi edu na kromfu obu asa ai eduma ni kro no mu a de ayi one this one factory na yesisi no ene ye aduma da one this one factory am da make us da one this one factory jai one this is one factory one this is one factory nyaduma nyaduma ha na kan enya politics na ha na kan kure enya politics na be wa but fe o ka asema ho na wa ka asema no se ne yese okay all the district no what is one factory na yaduma bi busaw enya aduma ya tutum eni aya mo kan no kure o Ghana ha captain baba ba kisi to asma edu taba na wakasa bi mam captain koso anya kokoduro Ghana dey say ya bro atendibia no na onfa nyansa nto no na se de no na me kantima me kasa o de me ka jo sana mitie no na fla atendibia na free ana ya me Black of me captain and sorry any dia me say captain me kasa on sorry dia me atendibia me so aso ne mo yanti so akodi VAT na yanti yes ni edu wa waka me captain yanti ba so rock ma Chris no me kasa you don't want me to when you were I didn't talk wakoda joda ban san ya koda joda na je de obi asmi ko da je de obi asmi ko da better that to ka yeni me je ma de sabe okay don't ba ma Chris not what me to me say captain ko so anya kokodro ne kasa ye ta woti aniema bebre wo ho captain na chinu sa na papa be ban ti man kan just asem no ka no captain woni onye politics me dia adia me pe na asem no so CPP ya de anya oka NDC ya de anya oka MPP ya de anya oka eno de me de hu so wo ye sa mani ju ho because Ghana ha ye nim se wo mayi enkoye ekomo de ye promise ye say ye ya ni so enso ye de ye kire ye ye ti se de mayi bibia enkoye nipa boss bibia enkoye oh na de ye ti o man na de ye ti de to ba na de asa na wo kai nipa boss na wani de na dem se de ti de to ba na so som ne sai na de asa na wo kai ni tu nipa so ba me fa mani tu nipa so akwasi mami kla ha me fa mani tu nipa so o mu nsem o mu be ka no eno na ye hyeto so aba e ti de na to aba e tu so na akoto me so ya na o bua e ti ka te ko baba to asma mente no pure koso ko na ye akwasi e ma bua e ni bebre enkoye politics enkoye so ti ase e ti se obi sole na so wo ya me don't do politics okay me wo se wa ye but ene kwa de wo se wa ye politics captain kasa mia kasa ko control so de tawoti eniema bi nkoye ye ni fo ye nim se emrantia ba be ye nim se emrantia ba ni ko ka oluma mna no mebo aduma oluma mna ba ye aduma oluma to an woda oluma bebo aduma ya there say abusia papa Christina dey say wahima ofosu aduamwa wahima ba kope na wodi birthday also aso asene wo dwumadi esim Royal Hallmark magazine so aso asene say aja opeso board yotode hu de road dia eno an magazine akope second edition no so ego so ekoso so make us say so opese odwuma ye bo hu de road kama kama dia eno an ohima ofosu aduamwa ye maame in fact
sika nkora kakra wonya no ono so de boa mobrofo ona oni bi ma me dia awurade dia to na koma so a oguso a oye saa no manom ono so nti hu anase video o hwa ne number na eguso betimi afa na wafra na na hwe nkomo o maso yasene e wo dwumade wo de meka se busuan ne kwakra no jedi dwumade no esi hanom nti obi ama na koma no emra fom na prepare no ye besa ahia bi mo na abusuan wo so betimi wadwen kire e de aba dwumade so Elizatu meka se ona otuja Elizatu re se wagye ne papa wona den se bebre ka fa Captain Smart hon wo so fa adwen kire ebra e wo dwumade so tap send e quantity fa so e send sika e de ba oman mu se wo ye dwuma obruchi na pa bi ba send sika de aba de eno ane tap send wo de an se bo corporation wo download wo bi sa se wo bi sa wo promo code onam no bo ade party promo code na e de ahim wo bo she ma pe se wo Europe nko ade a 5 no agye wa de ahim free se o send sika de aba Ghana so e free of charge untua hwe tap send na e quantity a e for so send sika e de ba fie o ma so ya sene wa black of wo de fana no wa send o se Elizatu ne nsam no ka o keka wa ankasa o de ka to problem asam o be kan yes asam o be kan le chire no se ukra woni mo tamfo enti men ka se onipa na uprising dem support soldier for sorry no mo ko parliament o mo ko de o ada yetu mra na yese o to mo ko de o mo ko bumra so enti media Elizatu asam no kan no me follow positively say ye yampani for yet radio so yet TV so ye kasa ye hunu de ye be kan because nan kola na aba no de ye beto mutirima no mo de ye adu o mo nyene ho okay ebiri na okay abusua na har na de enkomo twehwe no ebesie ye maame ofusua aduamoa ahofe amuakon wa maame meka se ene eye wa meka enu na wodi awawda no na ene france na wotwe mu nyina no na boso mu nyina no eye birthday month dia ne ye wish adepa TV ahwefo ne atifo nyina no ye wish happy birthday awahin ma ba akopɛ ye salutu nyame nhira wo pa ye besa hia biem awa adepa TV dwuma de me am de blemo edan akwasi adwuma beta from agio manage ho ye besa hia biem yakram